Yansamu akwa baby Adom TV Badwam Media no eso na wotu foforo mu ni adwoda foforo kra ni ene 16th ene 17th ene 17th February nyame adom kakra asase ne awie nyame no ode yembetwa bokko temo abamumu wasori ma positive energy no nya adwuma yi de atwa mu anu anu firi ho mfa manemu ye move on na irade o we wan ajo de suomu a ama ade ache wa wanya ne waka ho no obeye de aka nyina ti fa ho to no so e ono pe ene be ye da se papa radio fosifo ye mamu ache mamu akwa aba de mo ba Adom TV Badwam Media so bene owura asante da ko oman hene kwabna asante ene gina ha anope ti be me na anope me nchi amu ache well me jo so na o ye na fa ho to no so no be ya ma so kai sa nyum no be ya ma fe be ya ma hey anyuma be sinko ba we dey gina mu still be ya ma anu ko na boy fa ho to oh hima mercy hey ta mu so ma e bi si etuche mo mu on gusukura ye si etuche mo Ghana kra hajunto for no gospel no hwan ya ma no sa ya ba so body kesi ni order of the vote and why say ambule mu ne de mo but gospel for no me kai si am because omo ya juma o daughters nesa o hima ni omo ya juma pa o Tego sisters Mary Ganza mo omo ya juma eldamreku omo ya juma too much to mu hia ba so body nye the number of shows that they be omo born na sa omo hia ba so body o man na nkasa we have to recognize them the na juada 17th after a share kokko we a kira adoye no eno nche se si wo ho the whole month ni nyina adoye afimu ni nyina no ye nye specific day a ye di I think the worker breast cancer na se kira kopem month bi na create awareness ye refi ho da bi biribia da ye sa hwehwemu no oni pedem titi wapo de hwehwemu nti odo no de enche no 14th na embe mu na nchire 15th for ha da bi iti odo no tuo mu saa adoye ni odo eni abotre ni nukuredi na tuo mu saa na afene ko na wie kama nti ahoya ni ani bre ni ninku ni saa ne nyina na ujemu kakaka because odo a saa ne mo ni nyina ehwete na oni do na abufuo hye omu a o ba adwuma no pay amanfo ho sem hye wakoma mu ama epai it's not good fosu for me chiamo pa ndi fosu wo fosu nko a wutie dia kohwewe onim de oye mawo ti wo fosu tie onim de oye mame tie fosu for nko a donfo nyame no onim de oye ja di pa ko ache ti be say ya so akwaba NDC fosu akwaba cameraman jina ho ye na o church papa one of our experience in camera work in this country solo obachro angle corner color no na photo na white shade na den na utimi kwa no wakoto de na ine twa camera solo munim ni ntia be enkoso na eja asinfo sufo adaroma yankwa obi so odi atwam enti wa odi wa woda na bia happy birthday to you and they forestry commission omo chief executive na mne no wa ha onyame adom ye be di enkoma hodo o hwe birthday do ye dia nsema o ye ni mani bia ene mani bia ha adwene na eji engagement kawa ono aba makwari no eji no ha ye kwa ndi no meja no na ya konsem no so ifiri nsem no so kwa kire nsem de bibiri apomudin ba agokansie ba awsepe ba asemidi ke ba afin pensen mo na trase ene wa bonkomo so on behalf of the entire team ye nua ba ene weba ene kwasinsia ne kojo fojo omudi ye komirike gidigidi no ye ka cho se enne da sonko jimunyo mapa the sha say the publisher the Ghanaian publisher the Obokrata or say digital economy no longer a luxury era former vice president Dr. Mahmoud Bawumia nano da okudi nkomo wa manone ne nkomodi no okasisi de baby adu no sa abelfo kwan a ye di ehwe sika sem tutu ne abrabo no enwo akohia papa yie pa nti ye hwe ni yie enim hanum says or say Mahamas AG whitewashing former NDC officials kane attorney general era Godfred yebo adame say na president mama na attorney general be sima na mu de on de yen konko an
so o twetwa nsemu no anye nyina so anye papa ayemwa ma eko ayeko atia keta ahye ne problem nsem no ebetime gina na ewie peyo na no da oka sansem ebra ya attorney general was Dr. Yene eko kirechire mu die ntia case by case we offer we open no we year to baby offer Richard Jakpana atofo we share from no offer democracy of no tia no chim no it is no deb we sa nya dia ebo akese kra daily graphic e be to aso any man me say man pay this dey bia osre yo mama dey bia ti hunu ta ni pa no bibia President Mama style no oh so ni mu so when people so say you perceive enemy ohun it obedi no work with masem onu na see ehwe ni yi no na ye boa no man it me pem konkan because now we when the second comeback na it's an embodiment of obi opese oja bibi to o Ghana tiemwa there are lapses in the system aigusu e kaka yinyina ye ho ba yemwa wakasa Africa must be self-reliant in financing development. Yes, sir, dear Chedodo. The Bia near Kutakura, near China, near America, near so there be a big brim ha a do breast, say young cassette me and Nioma. Nioma Bawumia Tumpo, who's kind of a free young cassette and chain. Tian Shassi and Unona, Bussia Bonia, the Sedian, a tea and Munyam Sukra as a baby mine, as some Cassia Pana or their children. Aftermath of government directive, minority condemns job terminations, but majority leader says government stands by decision. And they, call my shebe jomso, we can. Don't come and say, hey, now abaya obaye na ya fani pa wone kwanso. Now the obaye preoccupano say we matwani nyina mu free sa brewe after December 7th. Sa anko for mu nyina ene koma sa twi ebinu ko November. Yesumo mu nyina ekofi. Don't come and say there be never dey nyina ne kwanzo nhia be ni wo ya sa wo de ha beba de wo mbra hye bedwuma adom kase odo wo ne mi ayarega say debi e de nyina asema ye kana so obi biara wo fa kwan whether papa wo yenye papa after December 7th emwa mamu papa tisani pa no e twa wo krata ni ma e di adanse se wo ye adwuma wo anasa wo ye adwuma e wo bi de di pejam kwakwa no the Ghanaian Times and the hardwin maybe you are not a keen follower of the Ecos or TV Mantem. Nti hobri bia dan mesrese ye di sa nkomo na ya no ne nsema e be ka no yenye careful because se wonti de Ecos no ase yie wo ho a ne wo hu mfonyini bi na o kenkan abakosem na o tie de Ecos na wo yam hyew e ze mi ankasa mabusuafo akopie wo ho no ene ka o maka nsinsemu o mo hye ka wa o mo no afa kwan bi so abepie e o tachima you have no idea agronde bia da se ne mawu Ghana for yen kandi wachi a o kind of people mutra let's restore lasting peace to Bokuna to there be people are suffering, people are dying. Yes, she cars, she are dying. A John Crow shall be we go bram if I obey. Did you bet me a pillion do two for working? You sure you are never tumbi. Nay, sure you are no casano, a fuss be a one ye. Let me be intimate come and for my President Mama. In small kind of the Ghanaian Times soldier back any man say. So sooner. We President Mama buying my brand here back or down so and the whole fair ye at the ye customer, the whole fair ye works at housing a year minister or no Kenneth Gilbert a J, no more for pa. Ye did the new mobile and for pa ye. On no aka says, oh, and Chebia, you sure who some quite tree or tamalino and she go aquema. Ye better say the beer, bako kama na, ubi a Timmy and Yano a year. Fa hu die ba nsu afem Tamalia. 9 dead, 15 injured in Waliwali road crash. Tuko Waliwali nso a nano da yanti asempa enipa enkono ana ahwere won nkwa ana edunum nso prepra nkwanhyianti edunum so prepra enkofa sa afibi esan bi afibi ni wa esan afibi a yenhira esan ni begina me no mie no ya hwe yie nso kakra timesrew ma onyame anamuntu ni na kwankyere empare wo da ya di sia afia bia bi wo ha betwe you know online dey na dom online no na nim se we na ni we na okay see ayi bus nipa na kwa blan hwese de nipa hye see we dey AC no bi so twa na live feed ni ba
na wo hye wo nua said enti you know tia wo madumonline.com sansa yona obi ni monna na ko he se ke wa na dem se no na wa na de ayaro ho some story way you say missing fana year student founded in Facebook friends room ayasemu tia no nyina badumonline.com a onya bra na fe working kind bi ayasemu nipa kum nipa se se dia na meka no ba bia ni na bia no esuma duren yo yes onyame bambo ne se enya sa ya fa de yesu anka ho problem yenwe na nka be ma wo ne oba tie mpana twen na oba ne so wo twen ho asma kotwe gya to ne mamu ahye and say I am just be any after evil heart evil mind you know jealous and you ni pasa sebe mo ti edi won bone so ayenwene ho kra na kan ne kra no se pane wo unu akra keka wo drancha na ho nyina na yam hyehyew ene de eni ho adantia ne pane o tia wo nsa no so kra china mana pete onwe ho kra ni nyina ye ni bre na ka abayo kama fe 27 years akwaje ni sika ze 15,000 10,000 momo vendor gay we also kunaka nyina monam ho ade ba konso ne se oman bia sika di ma oman mufo na nim kan ye hwe kwan fast because na akora ka de bia meka akora wo 21 years ono no Lincoln na say Lexus na dem no Petras akwa dem it's because eso no nyina so enyo one aye ahweso for no one aye finfin for no aye ase no the kind of things we do the kind of things we say how I am sika be bibia wo titiri Ghana it's a problem okay fancy or that woman well be here and na ejuada e na ka bi akira ba adwuma for na ankranko adwuma for ade ache that's all sorry unim said ye man mutie traffic ne doso so wan sorry ntama be late na obi de na wo hwehwe anasi ne du so ai so be ne dey ye obi de ye na so de ayeye enkasa adwuma nya maame de nya papa de asa mentality mu mienyi free ho enyo maame de nya papa de so eno na ahwe wa ba bedu ne tell na wonye ne ye se be ya dachi woni ho a wo ma eba no obso ba be hweso ye wo ye ohun mu a wo a wo nso ho no de obetumi aye no so meye na wo polutu wo mo mpaso wo mo ye no tu ye sa ye sori ne kwa adwuma se be ya adwuma no so be gina ne na so ne mu akatu awudi ahun se yes sa sika we awudi de wa bre na wudi so na wo a wo no apon ayi na kwa anwonwo na nti ye ma ya sori nti wo so sori na ho sori many hancho me excuses be ehun hia na me bayare mi wa obayi nyare na ode aye ye nyefe na wan so nyare na da ho na wo send message say wo yare wo yesa yare bebo mi wa nyame mo yare ma nti menye sa sori na ye adwuma mo sori mo mi nyina nya adwuma ense nya adwuma na nidi nti no sa na be na ayi bonsam otin ba bi nka wo se abo no wababo pa bonsam bi am obi apa e yankase yesuban sorry den ba sorry Mora no for mo ukwa adwuma ma spirit ne wo down mesro sorry anya hwe nyame a onima kuma mu nsemo no obeti o bon se bia da no ye o se wani ha wo ma adwuma kra kwa sika se mo nya ne ade no ahwe na oboafo oba we dey sorry ko e bia na nya adwuma no mu amfaso na obenya na mmom obi bebe adwuma ni mu wonya sa nipa no wo mfaso ti en sorry nya adwuma ate ye mfa nhwe ye ma no ti ye ko agode mu nsem ba health tips ho ahosepe beba semidika komo ba ko mienu bi na fe o man atena se de pensem mu na ba so mo afide ne na Adom TV fi se wazo ye kwaba